warahmatullahi wabarakatuh. Tong nepi ka dia. Sabab urang masalah atas diyakinkan, terus dipapatahan ku guru-guru urang sadayana geuning. Syekh Ja'far bin Ibrahim bin Husain Al-Barjanji anu ngadamel kitab Al-Barjanji Iqdul Jawahir teh di dinya nyarios geuning ka urang sadaya. Hafidhal ilahu karam li Muhammadin abahul dasauna li ismi tarakos. Aduh si teteh wae euy. Omaroho min alamin wa ilahi wa Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad zauna li ismi tara kasifaha falam yusibu ma'arah min adami wa ila abihi wa ummi, bahwa kanjeng Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Sayyidina Muhammad sampai bapaknya Rasul Raden Abdullah sampai ibunya kanjeng Rasul diraksa ku Allah eta nasab mulia tina pagawean-pagawean jahiliyah, dari kesesatan-kesesatan, dari sifah, dari perzinahan, dari perjudian. Alhamdulillah sadayana diraksa. Nabi urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hazim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Gila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Ujaywa bin Mudriga bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Ismail bin Ibrahim bin Talah bin Nawar bin Saruk bin Ar'u bin Balih bin Abir bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusali bin Ahnuh bin Idris bin Ilyarib bin Mihlayib bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam alaihi nuku abdi disebatan neme sanad mulia runtuyan mulia kanjeng Rasul dari mulai Nabi Adam sampai kanjeng Rasul dijaga ku Allah tidak pada malan pada bulan jahiliyah. Alhamdulillah. Baca wajib apal nasab kanjeng Rasul dugi ka Adam kun apal we juga Adnan juga mana cenah Adnan wajib ti Adnan kaditu mah taya perjalanan anu sahih seueur itilaf para ulama wa adnanu bila raibi ingdadawil ulumin nasabiyyah sok mos janji tada atau sok daos wa adnanu bila raibi ingdadawil ulumin nasabiyyah Ilan dabihi Ismail nisbatuhu wa mungtamah Fa'adim bimin ikding talakat kawakibuhud durriyah Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam Wasitatuhul muntaqah Allahumma salli wa sallim wa barik teruskan